Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang persaning GNN TV 44 Pampanga, babyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap ngayon Lunis, November 11, 2024. Kaya ko po Ibeli Ginto at iti Ing News Force, Pampanga. Dinikdik ng dating Senador Laila de Lima, ing ulaganing pamanukiking rule of law, kayagnaning kayang meging lecture king St. Scholastica's Academy, Pampanga. Ayon ang report ng Patricia Mamangon. Beto nga makabaldugang lecture at talakayan ng genapan kay tiging St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga bilang parte ng karelang Centennial Lecture Series sinyang Biyernes, November 8. Bisitang talapagsalita keti idating Senador Attorney Laila de Lima. King kayang lecture, dinetalye ng de Lima ing maulagang pisasabyan kapamilataning temang weaponizing the law. Keti, dinikdik ng de Lima, ingulaga ng gustong pamanuki at pamagpatupad king rule of law para king masaleseng komunidad at bansa at nung makananuya malyaring maabuso ing batas, bang a kontrol o ayagwanta ing boses daring ko kontra o tututol. Ang pagtupad sa rule of law ay makakaalis sa mga kawalan ng yung mga lawlessness, yung kawalan ng peace and order. Kasi dapat sinusunod talaga yung rule of law. Yun ang panlaban natin. Kasi pag yung estado and then yung mga mamamayan. Siyempre, in the equation of things, in the equilibrium of things, ang estado nandyan ang kanyang mga resources, ang kanyang mga machineries, di hamak na mas malaki yun lagi para sa atin. Pero hindi ibig sabihin, magpapatalo tayo. Agpangkang de Lima, maulagala kanong pisabyan reng makanining issue, lakwas at balaos pamurin ng laban para king katarungan at karapatang pantaw king bansa. And yung rule of law nga, sumusunod sa batas ng tama, nasa tamang proseso, hindi yung basta-basta na lang pinapatay na hindi pa naman na-prove na guilty siya. At kaya nga ma-prove na guilty, wala naman tayong death penalty. So, napakahalaga para sa isang maayos na komunidad, ayos na lipunan, hindi dapat pinapagsantabi ang rule of law, anuman ang hangarin mo. Agpangking Directress ng SSA Pampanga ay Sister Mary Jan Mananzan, OSB. Metong kanu karayng prioridad ng eskwela, ing mika malalam lang kebalwan rin kayanakan karayng issue king justice at human rights. Napaka-importante kasi ngayon sa ating mga kabataan na mamulat sila sa ano ba yung mga nangyayari sa ating bayan, ano ba yung problema ng bayan natin, what is the main cause of our problem, ano ba yung pwedeng solusyon. Nakita niyo naman sa talk ni Laila de Lima, very thoroughly she really went through all the how the law is weaponized, no? Parting Centennial Lecture Series king pamagmasusi king 100 years ning academic excellence ning eskwela. Ing talwing dake ning lecture series makasadya ang ganapan king March 7, 2025 mikititulong Empowering Filipino Women Towards Transforming Philippine Society nung nukarin Senator Risa Hontiveros ing asahang magsalita keti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen? Bilang pamanyese king kalikasan, may kisan metong ing Brightwood School king programang Reforestation. Ay ning balita. Formal yang pinirma ing Brightwood School king Ciudad Angeles king meto nga Memorandum of Agreement o MOA kayabe ing Araw ACI o Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated at Kaapka o Kapatirang Aitas ng Angeles Porac para sa kalikasan at agrikultura. Agena pa ninyang Biyernes, November 8. Layo na niti ing lingapan niyang meto nga ektaryang gabon king Angeles City Watershed king Barangay Sapang Bato bilang parte ning karelang suporta king Adopt a Watershed Reforestation Program. Kapag nasana niti ing sopa niyang kalikasan kapamilataning
tama na naman. Lalam ning programa may nga ko yung Brightwood School na makyadwangan king araw ACI at kaapka king pamagpanatili king tanaman at asahang makasaup king pamagpasikan king supply ning danom. Tinagon king mawasayning dina Sunny Dobles ing Vice President ing Araw ACI at Minerva Arceo ing Executive Director ning Araw ACI. Agpangkan Dobles, metong niya kanong takbang itibang lakwa siyang alingap ing watershed king saup ning komunidad. Agpang naman king Brightwood School ing karelang partisipasyon king programa, partine ning advokasya ning eskwela king pamanyese king kalikasan. Magsilbi ang ehemplo iti para kareng aliwapang organisasyon na makisan metong king Reforestation Program. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katana masilipan kabalen ng Christmas lighting ceremony. Ame ganap king the Infinity, Angeles City. Ay ning report ng Patricia Mamangon. 5, 4, 3, 2, The holiday spirit officially came to life at the Infinity in Angeles City as it kicked off the season with a Christmas tree lighting ceremony and a special gift-giving event for 15 children with disabilities. With the theme, The Sweetest Christmas, the event underscored the essence of giving and community love. Ing seremonya, penimuna ng Bernadette Antonio, ing property and estate manager ning The Infinity, kasan metong Ryan David, ibat king Persons with Disabilities Affairs Office o PDAO, king Angeles City. Actually, it's been a tradition na po talaga yearly. Of course, we want to give joy and share the spirit of Christmas to all our customers, to all our beneficiaries, to all our tenants, and to all our kabalens here at Angeles City and also at the whole Pampanga. The Infinity invites everyone to experience the season filled with warmth, joy, and generosity, marking a meaningful beginning to the holiday celebrations in Angeles City. So come and visit and feel the Christmas vibes and check all our amenities and enjoy all the shops that we have here only at the Infinity. This is Patricia Mamangon on the spot. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force, Pampanga.
Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Silipan tala naman rin malabing siya makandidata para king Queen of the World Philippines. King balita ng Patricia Mamang. Ganapan niyang sashing ceremony para kareng kandidata ng Queen of the World Philippines inyang Sabado, November 9, 2024, kaya king Giant Lantern and Tourism Information Center king siyudad ng San Fernando. Ing seremonyang iti parti niya ng kaduang banwa ng prestiyosong pageant kaya king Pilipinas. 19 lang babay reng magsilbing opisyal a kandidata ng Queen of the World Philippines 2024 amamyedalan bang ipakiting karelang leguan, kabiasnan at kakayanan bilang pambato kareng apata kategorya ing Elite Philippines, Mrs. Philippines, Miss Philippines at Miss Philippines. Queen of the World Philippines, first of all, is an advocacy-based pageant. And we have basically 4 divisions. We have the Mrs., and the Elite division. So we don't have any age limit and we look beyond the beauty of a person. We are really looking for the best lady who can represent the Philippines in an international stage basing on her advocacy. Makasadya ang ganapan ng Coronation Night ng beauty pageant king December 8, 2024 nung nukarin pilinan la reng manyambut at magdala king national title. Reng manikwa king apata corona ilang magsilbing tubod ning Pilipinas king daratang Queen of the World International Pageant king May 2025. So we're inviting everyone to please continue supporting our wonderful ladies who are representing their respective provinces and places to the Queen of the World Philippines. We need to empower them further so that they can make a very good impact to the society. Our coronation night will be on December 8, 2024. The venue will be announced soon. Meglakwa na yung mga mensahe kareng kandidata yung sinabuta Mrs. Philippines inyang Milabas Abanua. Pinakamensahe ko is they should have fun and be themselves kasi to be very authentic na i-express nila kung ano yung gusto nilang ipaghatid sa mamamayan like their advocacies and then also mag-enjoy. Asahan niyang magdalang inspirasyon ng pageant IT kareng hanggang Pilipina at makapagpalaganap king kamalayan king kultura, leguan at kakayanan dareng kebabaynan king mabilog a bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Bayo pabalita kabalen. At yun dito telecommunity King Clark International Airport. Ay ning balita ng Patricia Mamaon. Heads up para sa mga kabalen travelers. Mas pinabuti pa ang connectivity sa Clark International Airport dahil sa bagong partnership ng Dito Telecommunity at Lipad Corporation. Ang turnover ceremony para sa telecommunication system ng airport ay pinangunahan ni Dito Chief Executive Officer Eric Alberto at Lipad Corporation President and CEO Noel Manangkil nitong Huwebes, November 7, 2024. The goal is to provide passengers with advanced 5G connectivity. Dito is installing the best Wi-Fi service in Clark Airport. Dito has a mission beyond just the commercial objectives of all companies. We have a mission to enable the country to be digitally and globally competitive, be truly global. As a country and a people, kailangan we have to give global class connectivity. And what better way to showcase that capability than to put it in the airport? They'll experience global class digital connectivity. Sa tulong ng bagong 5G technology, maaari nang asahan ng mga pasahero sa Clark Airport ang mas mabilis at seamless na komunikasyon habang nasa biyahe. So we're very happy that we have this partnership. We will surely surpass that requirement, and we are looking forward to collaborating more on projects with Dito. This partnership demonstrates Dito's commitment to providing world-class connectivity, further enhancing the services of Clark International Airport for both local and international travelers. Dito Telecommunity is now powering the digital experience for travelers in Clark International Airport through its high-speed internet services. Travelers at Clark International Airport can now enjoy top-notch internet connectivity through Dito Telecommunity's latest technological upgrade. Dito installed 115 state-of-the-art version 7 Wi-Fi access points throughout the airport, extending from the arrival to the departure areas. Version 7 is the latest in Wi-Fi technology, capable of supporting up to 1,000 simultaneous users per access point, ensuring high-speed, stable internet for all passengers. This upgrade enhances the airport experience by providing reliable connectivity for both domestic and international travelers. Dito is the #1 rated mobile network in the Philippines as awarded by UCLA. This improvement not only positions Clark Airport as a connectivity leader among Philippine airports, but also reflects Dito's commitment to delivering next-level digital experiences across the country. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Lakwa siyang Mesika ning bagyong Nika kabang papalapit king east southeast ning kasiguran Aurora king dayong 100 km at ating sikanaangin na 120 km per hour. Malapit king sentro na Niti at ating bugsong angin na 150 km per hour. Iti maglakbay king bilis sa 20 km per hour king direksyon na west northwestward. Mga sikanauran at angin ning aranasan king Aurora Province, Kalinga, Apayao at haluapang parti ning northern at central Luzon. Asahan bukas November 12 ning abak na lumol ne ing mesabing bagyo king area of responsibility ning bansa. Kabalen maging party kaking pamagbalita kay tiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king KAYUNG lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilya tandareng numerong mayakit king KAYUNG screen. Malyari mo namang mag-post king KAYUNG Facebook account. Abe, balo mo ba yung peka maulagang
Suabyemo ka rin kekang kakaluguran, ing kekang oras, pagumpisan mo nang gugulan, ing maulagang oras mo, kaya bering taong malapit king kekang puso, uling 44 days na mo, Pasko na. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Ailben nyo lang in Lunis rin may kala pa istorya ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod, Buong pusong maglilingkod sa inyo.